Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review kule video ke siyayidlalela abantu abajwayele channel bayazi ukuthi sibuye sidlalela. Niyakhumbula uMacele ejabulela isiqhoko uMakhumalo emphathele sona ngazo isigqoko ke kodwa kubizwa ngani lokhuyana khona lokho ayigqoka ianniversary kuhle nje okusagolide ekuthengele uMakhumalo into yakhona eqhakazile wahleka uMacele wazwaketuka lapha kusofa ebonga wazwathi yena noMakhumalo banama free spirits futhi bayazwana bayasebenzisana ahawu usemncane ukuyozenzisa nje lapha kumembeso ufike ememeze naye gijima ngoba phela ngumembeso kusuke kubekwe ingubo ngapha abantu belala bevuka bembathiswa besukumeke bememeze usemncane nje kuyobanga umsindo walento noma vele ephatha impempe kulo beshaya impempe akekho umuntu uyothi hawu umamkhulu behlini ngiyadlala nina phela nina niyobona nje amehlo nithi umamkhulu nimbonile amehlo akho besinjani kungcono engayi kodwa hayi umngane onjani sebemenzela izinto engaka ikekele birthday yakhumbula ikekele birthday sebehleka bethi pretend kwesiyami thina sinjena nje siyazwana siyasebenzisana akayingani pha kumembeso kaMakhumalo ukuthi uMakhumalo uyaswenka naye mhlawumbe umamkhulu bayanqina ukuthi bazovele bephume yabo kuzofika abangani abangani baMakhumalo beswenkile beconsa bona ke neyabe imswenko masiphume eceleni kakade ngilindele idrama yale friendship sikuphi-ke manje ziyakhala shonini ukuthi ubani obhedayo ubani obhedayo manje asingasebenzise lokubheda ngoba lokubheda lithanda ukuthi lingahloniphi ade lo mbona belesele nithi mangwabe ngiyazi mina ukuthi uzobe khona lapha kumembeso supporter umngani amphiwe umsele ngoba phela le friendship yamangwabe noMakhumalo cha umseleko owabapha i-friendship wathi nanga umngani yazi into engichazayo ukuthi kunedrama yabalandeli besithembu ngaphezu kwale drama esibuka kuThando Nes'thembu bengizonikhumbuza nje ukuthi umge kaMakhumalo uthi yena akayi kumembeso ngoba yinto ehlanganise umseleko how phela noMakhumalo mayisuke emcimbini yakubo uya ngoba emazi ngumseleko uMacele how sambona phela uMakhumalo emcimbini yakaMacele ekhona umsupporta ngoba uhlangene nomseleko ngaphandle kwalokho ayikho enye into ehlanganisa uMacele noMakhumalo noma ngizibona izathu zaMacele kodwa ukuthi manje ubuya athi thina noMakhumalo siyasebenzisana thina sinomoya owodwa mina ngizwana kakhulu noMakhumalo kodwa kuyobuka umyeni wakho lapha usubona ukuthi mhlambe mina ngikwenzanga lokhu ubone ukuthi mhlambe usezochazwa kakhulu yilento mina ngazelaphi ngoba phela nizongikhumbuza nithi isithemba usazi phela ishow siyayibuka bengilindile le drama ngilindele ukuthi ngizokhuluma ngayo ukuthi yes seziyakhala ke manje uMacele noMakhumalo asazi ukuthi kwenzakalani ngizolobo nje ngiyiputshuza kancane. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.